Inabe Nkosi nina besiloni la kaMdlekombane kulo lonke leka Mthaniya kulo lonke leka Phunga noMageba kuphina kuphi la ufika khona lombukisi wemlaba media angibingelele ngiphinde nginamukele kusona station esikhulukazi nibingelwa mina kumfowabo Nkeshenkeshe umJJ vete bafazi bagangile kunjalo nje bafowethu siyazi ukuthi lo nyaka ophelile besiphathelwe ingoma ezimnandi abaculi abaningi ama-album abaculi bebenyusile amazinga siwabonela amamiliyoni baningi ama-artists ngonyaka ophila ashaya amamiliyoni njengamanje sizokhipha i-top 10 yangonyaka ka-2023 ngonyaka lo ophelile siyazi ke bakhona sebezamile bekhipha ama-top 10 omgunyathi ngapha nangapha siyayazi ke lapha emcweni Maskandi ukuthi lento yama-top 10 yafika nami yaqalwa yimina futhi iyophethwa yimina ake ngime ngendaba ngoba mina ngikhonzile ukukhuluma kakhulu ngikhonza ingoma ake siqale sihlanje number 10 awusuka sithi number 10 what's the number 10 suka kunumber 10 kukhona uThandazani kumfo kaMncube phansi enkandla emshisandla siyokhumbuka lensizwa ke bekhipha ialbum enalengoma ethi RIP mfowethu lengoma leni idlale kakhulu isetshenziseke kakhulu bisiduduza uma ukuthi ukhona isehlakele kodwa ke mina angifuni lokhu ngikhuluma kakhulu asidlulele kunumber 9 2023 ingoma ebe unumber 9 kuzo zonke kuMaskandi was number 9 esokala sengiyabonga esokala sengiyabonga suka madodo ma hostel abafowethu uhleli lapha ku number 9 kanti isilokhu sehle njalo ngohologo bafowethu sekunjalo nje somkhumbula kuma hostel ake insizwe sayintsha ke kulomculo waMaskandi was number 8 2023 kuMaskandi number 8 was number 8 uye wambheke emehlweni uTonono wanjela magama mnandi wanjela ukuthi uyamthanda uyofa lapha ngifa khona futhi uthi uyofa lapha ngifa khona awusuka madoda awusuka umfowethu kuphosa kwenyathi Igcokamelisha abafowethu insizwa yaphansi lemdletsheni ihambisana nensizwa yakaHlabisi Smiramiri Sminofu madoda awusuka madoda zibambe lapha ku number 8 ngengoma ethi Mubi kamnandi asambeni seku number 7 bafowethu siyazi ukuthi number 7 oza number 7 osifela matalo osifela matalo osifela matalo asilazi kalenta benisiwana osifela matalo awusuka madoda usali umfo kaNdunakazi phansi edondotho epangeni bafowethu siyokhumbula ukuthi iGoso belikhipha ialbum ethi umfana wezinkomo lengoma ke ethi amacalo baba siyazi ke iyaduma kakhulu lapha ku TikTok ihleli ku number 7 asambe seku number 6 woza number 6 sezehla ngohologo ke manje mawungalizwe iqhawe manje awungayijeli zazoleza ngeke kusalizwa lisekhe iqhawe njengamanje woza number 6 abenithi sayidlalela manje standana wangempela ngibona ngathi sengiyakhetha uthando lethu lenyukela yela benithi sayidlalela awusuka madoda ulimit ufona lapha phansi enkandla emahlathi amnyama awusuka madoda kunengoma yalo mfana ethi mina ngiphuma enkandla enhle ngokuziholela bafowethu ayikho into yokuchazwa ngolimit ingoma yakhe iyayikhulumela kahle uba kuya ngami nje ngabe ugijima lapha ko number 2 kodwa ke manje ngishawe ivote ligcine lifike ku number 6 njengamanje sesingena kwisigaba ka sethu esikhulukazi siqala kwi top 5 enyakeni ka2023 abaculi ke laba abenze kahle kakhulu abakhiphe ingoma ebeyidume kakhulu asambeni seku number 5 number 5 asambe lolo hlobo lomuntu othajekayo chazekayo bathi action speaks louder than words ngike ngizwe kusha abantu abathandanayo awusuka madoda number 5 solanda phansi emsinga emacunweni madoda soyikhumbula ke lensizwe ukuthi ke sebabanye bengaphika nje kodwa itrend lena yokuthi sigqoke kanjena sidlala ingoma yaqalwa uyo lensizwe ngale ngoma yayithi never say never ngeke siwadle kama sihlale singasho lutho inawo amagalela amahle lensizwe emculeni and le ngoma yayithi national anthem bafowethu inobuciko omningi kakhulu kodwa akasedlule njengamanje sidlala inkunzi kuphela number 4 bafowethu number 4 was the number 4 yes
wathi unomqhawu nomgqi ngegqebo wayifuma inhloshana venhle kwayizwe inhloko phansi amandaba ukhuzana umfoko wampungo siyamsana no 626 uluvu umfoko kadubazane phansi olundoni mahlekihlekana kwesakwamlaba edumaneni awu bafowethu le ngoma ke siyayazi ukuthi ke ikuleya album ekade gisho ukhuzani ngoKhisimusi and futhi ke siyazi ukuthi yona ngoma yasifaka kunyaka 2024 kodwa kule top 10 ke ihleli kuyena ku number 4 asambe sing number 3 woza number 3 yabona ke njengamanje walikho iqhawe bafowethu niyalibona iqhawe uta likho Eshe awusuka abantu awusuka umfoko phosa kwenyathi umfoko phosa kwenyathi ukushishiliza phansi emdletsheni madoda ke leletsizwa ke inawo ke lamavayo ukuthi njalo uma ngikhipha top 10 unyaka nonyaka thothi kunezingoma zayo ezimbili kule top 10 sokhumbula nakulo nyaka ka 2021 yaba nezingoma ezimbili kule top 10 noma ngawuthathanga number 1 nakulo nyaka ke ihleli number 2 kanti khona ingoma engingayizwa kule top 10 angazi mana ku number 1 mhlawumbe sazophinde iqhamuke ingoma yayo futhi hayi bafowethu lensizwa ufune siyibongele le ngoma lena yona ngoma enama views amaningi emcuweni Maskandi futhi ke siyazi ukuthi ivimbanise kakhulu idlala ngishabelungu lengoma ethi Paris kodwa ke ngevote elenziwe ezinsizwa lezi ithimbi bengihleli nalo zibeke zayibeka ku number 3 asazi ukuthi babeke ba number 2 na ku number 1 asazi asahambe number 2 woza number 2 kodwa bafowethu umfokazulu umzulu kabaqazile phansi olundoni mahlekihlekana kwaceza awulensizwa ke bafowethu funeke siyincome iconsistency yayo lensizwa unyaka nonyaka khipha ingoma ezimnandi bafowethu lapha ke vele ehamba noShenga wasehlala Nkosi vele landa umkhaya wakhe bafowethu ke uhleli number 2 ngengoma ethi Ijuba kwialbum ethi Ijuba ngiyacabanga ukuthi njengamanje ke kuzofuneka sithi ukuthatha ikhefana ngoba isona sikhathi sesilindele ukuthi ubani obaqaqade bonke abacina Maskandi lonyaka ophelile ngengoma edle umhlanganiso isikhathi sidle kakhulu ngiyathemba nobani uyazi ukuthi silindele yiphi ingoma kunombolo 1 nombolo 1 bafowethu ke sibe nonyaka omnandi unyaka 2023 siyathemba nalo nyaka 2024 sizophuma futhi ingoma ezimnandi ngoba sebeqayile abafana bayakhipha kodwa ke njengamanje silandele number 1 mina nawe sesiyohlangana ke nangonyaka ozayo futhi sengikhipha enye futhi i-top 10 nombolo 1 asambe nombolo 1 Ninabe Nkosi ninabe Siloni